Kinong yalam jongan narpo Border Area Joint Action Committee NBA JAC hak arter rempang arhajar arpuar. Kilalit ay dekodor khas hau menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma Bandawa Banbo Eco Office jongka Community and Rural Development Block hak snong lum snong. Uba daya per bahala Mario Secretary jongan ke Joint Action Committee habakran nikilat patai kubor. Hadian kejingwan ni kendu Konrad Kongkal Sangma uloong bagi NBA JAC keladawa banbo ya kene ke CNRD block halum snong. Hadian bagi sorkar keladak ban penkenriano ya ke CNRD block nalum snong syawapung. Uloong bagi dan san pusan teli gisnong hakathan narpo kentup ya gisnong ke badan hakathan kaput bat keri Bangladesh bat kinong rep kimat ke jeng ban syawapung banyo ki skim bat kene kelebu ke jeng ke bakrau ki pat ba kam tam jong gisnong rata cera bat malidor ki bajengai hado shispa khatar ne shispa khat san kilometer na gisnong wapung. Uba lamari ulo itu ba menteri rangba ulo penpau ba kuwa ban ai kanu jengkular yang mentahi. Hendrai NCE hakador bar mang tengka namar an sepen bena hadu ispotli ki CNRD block. Bat kathan narpo kan long kawai ke banyo ek block. Uba daya per bahala mari ulong bagi Joint Action Committee kladep ekran bat kibor penyat snong jong kelum snong banbo ek office block hakaba an IA ke jaka balada ke sorkar ke penpau bakam dan pisa banchnai ke office. Nakaliang ke Joint Action Committee kalakran syai hau menteri rangba. Bakani ke Joint Action Committee kan penuat pisa ban penchnahi yang ke office. Bagi kuat bagi sorkar kan penmi tang ya kejeng penbena banbo ya ke office block halum snong. Tengi hina kaliang jongi kamtam ki snong ki badan hatan area narpo kamtam ki tanong kandong bat ki ba kaput ba share kaput bat ka Bangladesh bat ka Assam ni syam citama ada namar perapeu persen ki nong song snong jongga tan jongi gede ki nong rap kamtam ya ki skim MG skim hablik siduk chahupung tekane ka syam citom yangi jenjar naban taban tang ban yo ya ki skim ban krek kam ha ki snong ki thau jongi bat ban yo employment livelihood ma jongki nong song snong te ngi la ya kendu bat UCM kajing ya kendu jongi meneh kalong ka ba long fruitful discussion na kaliang jong la ai assurance ong ngam kwa ban kularifi manta finsai I ha ka budget session ngansa ai ka jingkran te tarai perapeu persen ke jingkran jong I ngila ban yo ya kane ka CRD block tengi neliang ka jongi kum ka JEC hi nando sam arajar ka praro ngila ya kendo ya UCM hakutu ke por ula kularingi ong andala ai ya ka wupung andala pengkeriak ya kane wupung neliang ka jong pi ki nong chong snong jong ka thanarpo ngin ai pi da ka patmai ngi don jingkermen ke jing kendo jong I mene kalong ka ba sesa ba ngila ban ong tengi ngin sapit haka budget session kumnon keren ong ngin pemenah hadu sipotli ki CRD block te kathanar po hi kalong kawe banyo ya kane ka CRD block tingin sapit lada ka sarkari hapo ka jingelam jong sarkonat ke sama kane ka sarkar MDA lada kamla ban ai ya kane ka CRD block ngin liang ka JC ngan sa chong meeting ngila ban bo da ka jinga ki namar ngi hi ngi dawa na ka sarkar namar ngi I bakane ka thanjongi lasan phos nemong ngilayo ka jala nduk ki por jong ka sarkar kongres hadu menta ka thanjongi ngi sa neglected long kawe ka than ka bala ban ngila ban ong ka ba generate revenue royalty ban contribute sa ka GDP jong ka state government mo tamba wala ka taro ki politician ka sarkar one no way tamba ka thanjongi ka sa lebeng ka sa ebeng hakinong mikmat bat khamtam hakiliang ka sarkar tengi don ka jingkermen andala wan ka budget session ngin sa kumba ila kular menai ong insa don insa ai ka speech halor kani ki bankrit ya ki CRD block thamai